Emma obi bia akwa baba OB4GSTV the name still remain of bofo baako pe eneso ye da foforo ade dia maya katrema da budwema emoje di afurisane yense ya omre bebri ye fa simadu ekopem simadu num ne ye wie ene afutu aye ba abepeke afri ye papa ho ne wo se ene topic no eye wano asem yense ya mrinti ye bompini papa memo akwa baba OB4GSTV na pome Kristo adono wano asem ti adofo ne started in mama nje obi biara wano asem wako faze mkesi aba wo mi da obo mpa mi da na rade enemy kasa se awon se ya no asem ndiama ye hunu nyame ne monya ya no asem ndiama nipa ne yankopon ntimi nhia ya no asem ndi amma nyame ewa tirichiri nipa wa tirichiri and nipa fa ehun se ye gidifo but ya no asem ndi ye hunu nyame wow obi fa ne so ye sofo na no asem ndi awurade ne ntema pamagu obi fa ne so ye Kristo nimba pa na no asem ndi awurade the curse abanu so wow obi fa ne so me ye sorry we me kwa sorry we me ye djuma we wa sorry I think ka sorry mu nhira no e ba so ba na no mu asem a o ka cheni nu enti o ya under curse ye tieni ye me too pa obi be bon pa 30 years 40 years o ti aso dem obobra bia Kristo pe otie obi nso ngwa sorry obi tipie o ngwa sorry dem grada but Kristo ni nanu mo semo ka kire obi wa so dem onti ka sa beda no so don su na kupon no odi ye na te se ensem bi ti se me dem abusua de ye de ni ye de aware enye ne e je o ma bebrebe ye be biem abusua bia wo ni gina ye abusua ya no asema ye ka ye a ye gitubu no ana ye no abusua no e wano asem Yesu Kristo ka che Israel fo o se ne baka boni aguma som no boni na be den me ya mama di boni na e ba wo so no ye de wo ka kire Yesu so nye ano ye na te se wo ye mane ensem ye ka wo yakora boni obeye ine no so wano asem ye aduma wo tun so bon se be wura kura ni na ye aduma because nkora boni na friends amra nese pe awofo no yenhwe ye wo de we sika sa kire ema no akra we de e befo akra we de obebre akra do be ebedu mre bi no obre so ana wusu wo ba tin kofi be ko ana wo ye nso aso wo obebre nti be ko ni obebre e ya danfo obeko obebre enti be ko ni obebre e ya danfo no mo ka bum na bon sama ma ne tumi a e sendi pa ma ne bre awura ni mu na ni ya aduma wano asemo na ka ho ofe pa uyo ba mu a ye do tene fie ware we ye but wano asem ba ko pa kan yenti aba ware agu otifie ye man pani se bo say one day in one factory na no asem akoyi asem ama wow ye tie pa me ka asem ya kirawo se akwan wonya nuru ho ye ni ho ama ye nkamu nsem ba bi ye nuru ye no ye nko nkamu nsem utieni ye na kubuado no wa din ba o magane mo o ka se one district one factory na to ni pa dream na se na no asem I'm not the president but they say you dey no na no asem o safmanfo senior minister o say asantiman abato he achem na no asem ba ko pe yesu nso ni se sere ni abasa utieni ye ye ni oba omia o say overhead bridge who yes Ghana card na no asem so be deep of a president am for be kind na no asem bakupe ye die ni ye wo ye sofo wa no asem bakupe mu asori egu na se ye kwa ye nua odike so na no asem na me ni odike he na no asem bakupe o hwe de ye ato no so is something ready we twam ye twenesu wo tie ni ye hwe abrabo wo ye bono enya bi bia na ye bonsam o but ye suba ni ye ya brabo bi ye boy bu ni pa bi animtia ni pa bi oni ye tia ye hunu se we o ye slave empa so ni so na no asem o ka kire sa akoda no na awurade agina so to nya funu na se obu o timi bo like otimi bu obi animtia na that ko no ye na edi ni so nya wonu obi ba na tie
ye chemne wo no se ye chemne wo no yes ana kwado so you made tio o you made obi ani nu yasem wo made ni abo amfaso be na wo so nyame ne bo no ndi mfaso no so enti the wo ka se made ni abo amfaso ni so dia na uko ware na so pa wo de na ro dia lock wo yafu na se obie wano aka kire wo made na ono aduane am wadi o si wo niema o clean wo fie ni nyina ma aka kire wo made ni abo de a amfaso be na wo so na sa o yo ba na wo yeso ko pa wo wa na dia wo na ma ho o ma obi na se wano asem ama wo nyaba wo de ko shebe yi enye ba yi na yewo wow wa dwene na kire wo sa ujeri ye obia no asem ba kupo ni kuru na buvu abai ni nche mo ba bo ne ma ni kuru dwuma ye nyina o nyina akọ awari agu no asem ba kupo ujeri ye mesi so ni pa hunu ni oya omre o wa ni be yi me hunu ni ma bie wo ma bra bo mu se abrabo we se eye nukura ni nukura dabi asa be yi ntimi nyame ta because oba wo nyame ho kwai manu asem be mama mi nsi na ekuta nyina sei manu asem obi tv says you good because they no asem dia yes obi radio says you good because they no asem dia yes company na papa di ja wo wanu asem team members ni na jane free yes wanu asem asori kese o hwede asori o ya asori scale ba usem wanu asem ti ahomaso ahantan o ka se o size no chele o go grunzo ko tomba we want to be size o to wa size and do be size ya mpa wona se o nipa ma ye ho so nipa ye ho so yi obi nipa ye ho so ye yonku nipa bi won mo ye class no me ma what won se o nipa o jare de odidie de o jare nan de o don so de order de o ye bibie nipa ye bia no o size ni nipa but a hundred and 70 our masoni nimdia nipa ni enti ye num nsam e de nome nuabo cash ani ohia aba yen so yes ye bia de ma won pe ba de kwa ware enya bi wano ase na lotto unya ware be ne be ma me wada amwa wo badu nyakum na se katrema na eja wom wasi esia hode ni tumi wo ye num ti de be ka no ane na obayo so far as about go here pa if you dear wo ba ye adwuma hu ano no here ahun abaya adwuma wanu asem o ne ba ye ne ba ye sa de no wanu mo asem na o kan no ana ye adwuma wanu asem hwe wo ba bi asibie di ama o tetrem na o abrochire na hwesoma no mpasa buso na obi abehunu wanu asem ba ku pa ayi wo fribio asembu wa nye ba bia na bia no rantel sa obi wa hunu sese wanye yi wa abrabon wa wie sika ko hen ba ni ne kotwi ko be ma gu na council enti kasafu bia obetu ama obi dako one day ene nipa de sikani one day no de hehie e de hehie ni hweye o wano akasemu na wano kasa betima yiwa ma wano kasa ebetima kan watofom wano kasa betima tu amena ye very careful ye the prophet nyankaja ena twetwe komo mamwa mama kan sem minjira hwe unim bibi ewiase ono unnim onwo sika na sabi omunim nimdie wonami mu no omo kasa tenipa omo tine ho because o sika ankrofo na ye adwuma ma no endu apa obi a oni ne fa adwen endu obeke bibia ye transit kire no udie adentia na no asem bema no sika ni na ahye na no asem bema na adwuma na gu yes na no asem bema na bra boss say company kase no afa PRO on kasa ba no wow cause na no asem no wan hwe no ka asem bia enka yes e be good brand na e be gu ni e be se ni sika asem nyina yes uje ni e o say wo man bi wo Ghana me peme boni bia me so boni bia me ma me kwan dia me ntise wo kasa wa bonten dia wo betima boni din Dr. Kwame despite yes what is wo kasa wo radio and wo mente krada I am no one on kasa unte na no asem da yes because the India na no asem mpese e be so benya asem yes apostle go just for ta tene kasa da bi obetene kasa na o preach na o tufu oye otufu yes na no asem ti ya asandifo so wa ho fa do be ko na osuban
suban nye bibia o eye wano asem abeka ma obi atie na sema be firi wanum be ba me hu nipa ba ya me hu nipa wow wo ho no enye bibia o nya baifu ensema be firi wanum e be to fom no me hu nipa ba so aka kire obi se aduane we ade koma kwasea we de enka otugu kura ya onda enda ele na me hu su na oban ewo mu se onye nipa papa. That's it. Yes, wano asem obi nu na akọ school ana nyame aye na dom wato ni nsem ana waka wa kurase ana obepa okotre krum wa pagya adwuma ni ono ye wode ne na maduro so se adwuma ni sika na wonya no wonfo ni nyina ma ho one day wano asem be ye do na pie yes one day pe wano asem wow ebe bia o secret na koye ne so yes se ade bia de ye bia untimi mfansie ma me ka se mi ntra o sa brabom ye wo ma bebrebe ama brabo ye nkobesie yes ye num nsam yes ye nya wona pese wiase nyina hu na no asem na hwe na be opu wow ha ya no asem de be ko wuo mo obi ye herbalist wanya sika na no asem ti na dwo na gu o si be ye na ye no obi na wake no no asem ahantan kasa oni so be wondru no biento no dabi unim nyansa nka wa yesikani yo obi kan bi kire mo so unim nyansa nka wa yesikani na nyansa nko na di sika ye abawo onyame na che Solomon no wo sika nyina bi na no asem nti so bi okoko duru ye kuduru abosompie yes o je ni ye nipa no nsam yes nipa anum nsam yes ana ma yehu nipa oye na no asem tabro da fiase nese o man Ghana na yesu ne e ban ne nsemhuna ye ne gi wo social media anything o man we esi opinion because na obego social media kwabrane post video oba awro no dress da ho wonenam ne nteki o kanyame adwene o kanyansasem obia mpese obehwe ma me mfa asem we say na me fanya kwanya we yes when you buy trace boache one number but mo dia na mo friend secret because in some of the person only di unkomo yes here ma me kan sem trail enye hyenhyenye na yesika yes ewiase nyame di nimdie ni nyansa ma binom yes wa ma binom so bi yes tieniye wa wi awon tiase yes and they no kra ebi wo nyansa obi wo nyansa enso oni sika bo obi wo sika enso oni nyansa yes tieniye o beti o pa obi wo sika edu ohunu se wo sika ne de oni nyansa na wonya sika eya achede nyame de chewo na ze de obesom bia na yes ebeska be nyansa ne de oni nyansa de ye waduma no ni bi gizo ofa nkrofo ka ho yes endimi ye wo nkrofo bebrebe wo sika baduma ne omusika ne ntimi nyina yes because oni nyansa di control sika no yes tina numu nsam ye bomb to bia ko ne njenzo bo am na ye ya na bomb na pam no explosion na duma na gu yes tieni ye beti o pa hwe me magana po mo hwe mi nyina huru se asase we se so nye bibia na yetumi bone yes nye bibia na ye bayiye ene Ghana de asofo krasi bayiye kra sofo obi aminim no o si bayiye de oti on manzo wo ye sofo kra wo ye bayiye minyibi sofo no mom sofo ne ka ene ka o ya so anani na wato ye sofo na nso onu wo tro bayiye mame ka samjro ne na so dem no ye ketu ye se ya de pa we bayiye kra de so na se anu asem se ade kra ya awade eye fasted because odire hu ana woka wanu asem na bayiye wan kasa obehuru debi debe ntina fe bayiye yetumi na se wano no ota aye adwuma yes wano no krankan bayiye ni nya adwuma nye yes wow wow transe no go dindini mu pao metie me kan tre o so me kan we ya woni bi o mi da bi minim di wo e bi asem ka o me be fu a o bade wo da bi mi huru ti so far as me bie di o mi mu ana me hu za o ya baye ana ho ya wo mu suban boni bi wo mu wo pese o hu adanfo kura suban a ne kasa be free nanum ana ma hu ni nipa ban a o ye na de no kra prophet nyankaja e ma futuo bebre wo ya no asem yenye very careful with the kind of voice you use ma nipa yenye very careful because nipa o mu da bia ye hu om day in day out no enye o mu nyina na ye nipa ebi ya honhom ebi mu kura no obi wo ha ye frɛ no bible say touch not my anointed and do my prophet no harm enye asofo nko ye wo nipa bi wo ha we don't touch ye wo nipa bi wo wo de wo ko no ho kra try say obeye ne boni a obenya nsunsan so mama mi asem we say so nche Ghana mpanimfo yes
ewurade na di ma ko parliament ho na me human me monidi me hu say woni obi ahia na watete ni nsa wono so na mo wadu duada dem hwa dibre na kuta no ni bo na ma wo yes wanu asembe mo wada dem yes wanu asembe show dignity yes respect ye woman we say one word pe na respect nkofo woman ni nyina yira o ya mpintidi so fu kira bosom kokan we say bible to say graphic e kan pepepe e ma na respect na nkofo woman bebre nkofo start say edidi na tem kekan semba na no asem ba ko pe o na no asem one word one word and na futu amasua no wade one word we wait be sia nipa bi ubebu ni say obi a anka no de anka won ke nipa ho kra lines of never need missing omanu moska no but na lines of already many pe hunu yes wanu asebekete tie ohia ni bia oya oboafo ono na ye waje nkwa na wo ho akire o yes unya sika uni nkwa nche obi o sika eya me say eya chedie sika eya spirit yes enya ko wadamfo a ye den we bi enti nkonye sika nkase obi nwo bia moment of because obi nyo bia pa wudi nyankopon ni mo nyama tutu fom na ready atakro uje ni ye Ethiopia enti obi bu obi anim tia pa wadi ngambu nyankopon ni mtia anu asema me hu say we say very careful ye hu nipa ye mfa ni die ma no ye choice of words ye kasa kire nkofo obi wo ha akora wo fie no kasa tia no obi wo wanya sika nti mu nipa ya no asem you're very careful. See the boni ni die man penifo. Ye the boni ni die ma ye yonko nipa. Ye the boni ni die me die ne say se nipa ne ade na nya pinpoint catch na be ma ne nya atem die because wano asem e betima you can. Prophet Nyankaja o be summarize ama ade ne nyina akosi no. Ano asem no kakra o betim die aka ho bi afutu be. Me magana for you nyina hu say. Everybody nim nyansa se nipa. Yes. Na everybody ne bo nipa. Yes. Nti untimi mfa nipa nim tutu fo. Yes. Because umo nipa. Yes. Uwo dibra umo nipa. Yes. Uwo dibra unche nipa. Yes. Uwo dibra u dibra no nipa so na de bedi. Yes. Ti wanu asem. Hwe di wa be se katache nipa. Na nipa bebrebe nyamane a. Yes. Enyo obia na ye omo. Omanum nsem. Yes. Ene hanti omo. Wo ye ohene. The was in nipa kasa. Yes. Hwe ni ye. Wow. Oh yeah, suffer. The was in. Oh, the one package on the Osuni party of Yanni. Oh, Mamma Bound Channel. A be your name. Yes. Show Kasai. Oh, yeah, Osha. Oh, yeah, cleaner. Me move cleaner than him, Tia. So one more some year. The honor of the Rafa of the year. A rodinja tia for Muria. And no more in her. Don't be as Shadow for me, you be an edge. Mamma Mr. Madame, we are Ransford. Me done. Me won physical but Open us. the penasem. Yes. Now, Enemy have any acrobato. yes. Any apoto safo. Enemy who can. Any will be biara. But nyamo di and obi for GH. Any Dr. Mensa, Dr. Wanda. Yeah, or can send me obi. I'm a mati, but yaji. Yes. Because where transparent. Who Dr. Mensa, me who are very transparent. Oh, you're good. You're very good person. God bless you, Dr. Mensa. God bless you because and namusunti akra bebri ya restore mo back to life. Yes. And namusunti enipa bebri tiase because nkanya wa nka bebri ko nyame de adoma chede we am. You're very doctor commander. Yes, doctor commander. Because on only the where you rejected corner or commander and Dr. Mensa, God bless you. God bless you. I did you mediane corner we the name still remain above for back up many prophet Dr. Inyanka Eja. Apostle Saka ho na said doctor no and futu ade ama me all before GSTV ya board doctor na because and asem na ade mai na apagya rank no from apostle doctor prophet in there be ya yes. I had a God bless you and stay blessed. Bye bye.